Asa ka nagkain na Rihanna? Alright, today is June 20, 2024. Dinigapon sa 91.1 Pacman Radio. Subscribe us at Pacman Radio Vlog sa YouTube. Nandito yon, kasama natin si People's Champ Manny Pacquiao, of course the former senator. New Rislaw yung inyong kauban. Dito tayo ngayon sa Pacman Fitness Gym sa General Santos City. Today is June 20. Member pa ko ni Mr. Anak ng Thailander. Anay. Ay. 40, 50. Asa man siya? Asa man siya? Sabi ko po, sir. Nag-school ko balik, sir, second course. First course, HRM. Second course, office administration. Tama, 45. Eskwela ka balik? Yes po. Second course po. Ano ba po? Janine po. Janine. Yes po. Panganay ni Thailander, sir. Pangalan yung Thailander. Yes po. Punta sila dito kasi yung asawa ni Thailander ba? Anak pa ba?